Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kawei ke jingjia aksident ke belajar mentak sngi hak surok Umsning By-pass Kawei ke skuter ke badan new registration number ML05B 5515 kelak shah syllad Kawei ke Trok taïar ke badan new number ML05S 4493 haduh arngut kiba shong katei ke skuter kila Mynsaw nongñiah ula Mynsaw jur. Kani ke jingjia kelajar mentak sngi hak kapur shi baje eiei haka katei ke Trok hadien bakladap syllad bat Tynrah ia ke skuter kela phet krad na katei ke jaka klem sngi. Bat nakal yang kibor Pulit joko Umsning tangmar sinyo jingtep kila Kthong ia katei ke Trok bat yo bat no ho tro. Halor katei ke jingjia nakal yang Pulit kila penkit no mar kitei kiba Mynsaw sya ke jaka sumar man kem no nongñiah jong katei ke Trok bat ke jingtok ket halor katei ke jingjia kadang ya chakman. Tampan. Biar tu betul biar dulu tai ni. Semua biar. Oh, tak terlalu sedar. Nampak kali tu, baik? Ha. Ha? Tai dia tak sedar. Betul tu